bathi lana uma x sizoyibiza ngani lempawu asithi utheta lempawu y equals x plus 3y ebese x enye ke impawu le ayifani so it's beta ke x beta y equals 4x squared minus y squared. Thola ukuthi u-negative 2 beta 3 theta minus 1 uba. So asiqale ngokuthola ukuthi u3 theta minus 1 uba 3 theta minus 1 so theta leyo qala ngithi bathi lana u-x theta y u3y equals x plus 3y. So substitute 3 plus 3 times negative 1 sithole bani u3 plus negative 3 sithole u0. So u3 theta negative 1 u0 loyo. Ebese ke manje sizothola ukuthi u-negative 2 beta times 0 ba. U-beta bathe u-negative 4x squared minus y squared. X beta y. Yabo? Sengizihlukanise ngembala ke. So sizothi ke thina 4 times negative 2 squared minus 0 squared. Minus 0 squared. U0 loyo. U-negative 2 squared positive 4. 4 times positive 4. 4 times 4 16. 4 times 4 16. Ngakho ke u16 impendulo yethu la.